Yombuto wakho ngakho emiswati akachubeke abe lubumbano umuntu lo enemy yabo bamsangishine bamende ukuthi angadiva kuphila akhululekile la kule live leli lethu sonke yangaze ngakhumbula inhlangano kuthiwa ngelethu sonke siyabonga kakhulu. What this environment does igcine iguqula nema-journalist angasabi ma-journalist agcine seka ma-intelligence operative la sebenza nje umsebenzi we-propaganda hhayi reported inzaba. Yes, lokho ke Msuthu kubangwa budli budli ke ngesiswati ngathi ngesingisi kumbe emagama amanye indala achaza budli kuba greedy kuthanza into ta fast ngoba i-journalism itane power bayathi mina bashayelwa i-journalist sekufuna kunento lefuna bayichaze bantu ke bagcina Msuthu seba thatha imali nakhona kungasiwo netimali letinganani khona nje umuntu ushodelwa ngema-units agesi i-journalist segejima ngenhloko seyifuna 50 rand into lebe bayenda ngibabuka la ethi mina hawu manje lokuba i-journalist uma sokutawukoleka abo 20 rand nabo 100 rand kulabantu utabe sobhala ngani because you're compromising yourself ukoleka le mali kubantu laba corrupt ngoba kunemehluko ukuthi you are being supported to stand for the truth or wena usukela umuntu lowathikwa ukuthi une story sakhe uthi umntwana kucoshiwe esikolweni. That is corruption because ngeke usayibhala lenza bakhe lo muntu. So ke le media lena lese captured le ngaso sonke isikhathi izama ukuthi ibonakale ngekuthi iyasebenza ukuthi i-attack umuntu lo critical against the king and the government bese babashayeni yasebenza umfana uyetheleze babashayeni ibona ngijabulisako eMsuthu ukuthi liciniso liyema mina ngiyaye ngijatshulise ukuthi uma ngenda lo msebenzi lona sengikala ngalala emahlathini ngi-uploaded istory ngisesigangeni but now uyifunda leSwazi le news ngewadi ukuthi bengisesigangeni ngisebenza indzaba aka investigation akusindwe kudlala lento lena especially le aka investigation ngejournalism and leyo in department leyo ibita kuthi ukhule ngoba ugcina uthola netimfihlo tebantfu letingakufaki nangithi letingakufaki ukhanza ino line of duty ukhanza information le personal lengase public interest but so yathi lokusalako ma ucorrupt ke ungagcina ushaya labantu nginekuthi kwakho la kunjanjani sinetinto tebantfu labangalethi sinato akusifaki lokusifaka ngulokwala bantu lokwale live lokunye staff abangada ukuthi siyakwadi because akusifaki. So journalism ifuna info engakufaki uyathi okay le mfula ngayingifaki le labantu ayibafaki this is a personal information kumbe ngiyabhekisa we investigator uthole ama printout ukuthi bani nabani bophenya maybe corruption so khanza ukuthi lo muntu lobumphenya kulelo hotel akafika la kilo kumbe bekana sisi lo sisi lona uyatiwa eveni but lokusalako bebathambela wena thathalako kweba imali yesive ubhale kona. Once you start targeting bedroom issues as a journalist so ucalile ke lapho ngule journalist lena lethusa abantu yakudlala imali ngeke ukwente kabili kathathu lokho Msuthu utawugcina uyi nothing because usigebengu awusasi journalist. So ke siphilile la kule live sibona kukhaya nelijale ngingathanzi kulisho ngoba selalala
lelo usina uthi nje uyi-journalist ufike licuphe lapha ebhuthini ubone bathatha imali cushwa hayi ukuthi kumbe le mali beyifika icushwe ingabalwa like na ucupha ebhakedeni kunikwe ama-journalist captured onke lama-journalist so lama-journalist la ngikala sakhona onakala oniwa imali oniwa ngile regime ngeke sisole Mswati kuphela nalesi system yonke nje is a corrupt system kuze ukuthi ngithola imali kufuna kumbe ngifike ngibhadalwe nguzibani uthe asawugijimise Msuthu mani bona Msuthu agijinyiswa Msuthu bathe Msuthu woneni Msuthu ngoba kadiwana kakhulu hayi sekusponsored agijinyiswa Msuthu immediately sekagijinyiswa Msuthu sekuyahanjwa ngale kuyahola imedia lenjalo info lekahle lengiyithandzako ukuthi angeke kube malanga amangaki ubese uba exposed ngiko ke ukukhuluma ngabo sopa hayi bese bakuzama nako kwase kuyafa because bekuyi project leya lesinawo ama-file ayo e-intelligence bekuyi project leya nawe ungakulanza le titori bekuhle kuthiwa ZweMart ufuna kubulala amaqawuqawu ZweMart sekunjani njani iphudemu ifuna kubulala amaqawuqawu noma ke amaqawuqawu sowucabelena abantu bani amaqawuqawu sojolana abantu bani kubitaniswa yonke le movement ukuthi icabane kwahamba ke kwabonakala because kusitha lapho loku investigate babona na i-movement solimile Msuthu sethemba ukuthi bakole bayoyisebenzisa kakhulu lento ukuthi into letiningi nabo batiphenye ukhona nje lo mnye umholi losinaye la ka pro democracy movement we are avoiding ukukhuluma naye because sibathe siyamtshela lo ukuthi letintsathe litaka time lokukhuluma nathi uma ukhuluma nathi kufanele ukuthi thina sikhuluma ngale time ngoba itakubuta bese sesiva sesika intelligence so sanala kuvala umnyango loyo yangakhoni le times ikuthola letindzaba dekuthi la kule movement kwentekani unfortunately lo muholi akade lokuthi le times yamspire so yena akakhuluma nathi ezilaba abaholi mina ngimedia ukhuluma like ukhuluma nami but lo yena sambuta ngale as a journalist kanti wa intelligence so tawuva nento lengikhuluma mina in confidence nalomunye umholi sibone indzaba seyika times so tinsatseli letinye is not like siyatizonda vele tiyingoti kakhulu in such a way that mina lenye ngahamba nayo ayomeet ambassador ePitoli wase China sayom-interview ambassador lapha awukuyahlalwa siyakhuluma nalama diplomats uyapresent ambassador ngoba phela editor vele ngisho abantu bemave labafuna kwathi ukuthi eveni kwenzakalani bayawuqela umhlangano na editor editor iposition leyo lehloniphekile lekhuluma even nama diplomats nasekufika amaphoyisa ekhalama ngwabona mina qonza straight kulama documents ase China le mina ngiwathethe kulo ambassador ngifuna kubhala ama articles ase China lo shothi le journalist le ngizethena ngisuka lemhlangano ne press conference na ambassador lo mala beyikhona iMail Times yahamba le journalist ayotshela baka intelligence so info kanjalo so ngagcina ke mina sengiba like okay lo ngiyobamba umhlangano nambassador wase Taiwan emaphoyisa akedikimu I've held several meetings nambassador wase Taiwan but nganela kubamba umhlangano nambassador wase China ngabona ngamaphoyisa ngiyoke lemvo le yenda ukuthi le media lokusho ukuthi mina ngijournalist kufuna ngijajele noma ngikalelwe ukuthi uyameet abani awumeet bani which is wrong ngamitha Putin ngamitha lo wase Ukraine nangabe kuyabida ngathi ngoba Mswati akavani na ngiyabekisa nje wase Ukraine semina kusafanele ngo interview wase Ukraine so le media ke kanjalo ke khona lena okhanza ukuthi uhamba nayo ya press conference itonilalela ukuthi nibuta ini la nini ndabona ngemaphoyisa
It's very, very dangerous Msuthu. Angathi baholi bepolitiki ngafuna bakucaphele kanganani lokho. It's very, very dangerous.